dan nyebatan panapong kandang parit muka pagelaran tato salepatna amogi sehat tenang ulupion tenatonik takata dong tok parewang budaya tiap negara ciri wajib anu pasti adat istiadat bangsa saibarat hiji misi lohor aso lohor budaya nu jadi ciri anu dipihari ratawan kana-kana ayo amo golek negeri ngatiang ya merdekaan kokarnya dewan-dewangan lingkungan tani mandau moya datang di pasisian ngalang-lang kapilemburan pancen tukang tek hiburan alamat di Bantar Dawa lingkungan tani medal mulia dipimpin ku bapak daso postikol tea medal mulia nyanggakeun kata dayana lingkung seni medal mulia aturan miloja sepang sangkan tarik perhatian eta hanya di tempat seniman eta unggah adat kalakuan teu umum jeung babaturan aya pamundut aji Ibu Hajah Meli dibayar kontan caci teh Hajah Meli aja cocok hati
Bos Sugi kemalonda ngahiji aturan Ketua Rukun Nelayan Pantai Timur Pangandaran aya kula aya midade Oh, Suki anu mama tawa gesana jadi pake cinta moare bisa deui Uyan kameramen aya cenah kula Ayah. Cinta Korea Bos Pendi aya ibarat intan kapendek kajen tobat teuing Ibu Hajah Meli cahaya Bos Ihsan aduh moal bisa Bos surah Ihsan aya. Bos Haji Iksan aya anu pasti teh anak ratu dona cinta teh teparempar tempat bomata aya Ketua RM Pantai Timur Pangandaran kula Ayah, adi ayah. bangun lunggu lir anu mere isa Haji nu cangka Mekah aya. somuat hati angkiu kuri cinta kapendek kadada oh hei dewasa micin ladate rasa endah mano awas hipe ku jajangan tim kameramen sadayana RE aturan sanajan Bos Sugi boga akal taya gunana Haji
titingan ilmu tutut dunia tiar ketua RM Pantai Timur Pangandaran nu awan pada titinglan laku lampang utama saya putih kata tambang auyan kameramen karena papas tenane tawi beragama riweuh aji kadeto boko ayah Bos Sugi kapoko aki ewu araya kape ayah nama komplit kadeto kumaha abah jungjunang kadia kumaha kasadayana sari sami bogo kano itu ya aku bela kano iya mama Sinta aku bageran kano itu apa Sinta tobatnya aku sabar ayah apa ketua RM Pantai Timur Pangandaran pula asik asik kumis riweuh ketua RM aduh riweuh dijieun sorangan anu mata teh Nyai Ratu Goyang ulah rayungan tua-tuana mama bangka riweuh sorangan Neng Susi kapokur adi kagoda abati abdi mah bos pendi ayah Bos Sugi kalian berdua najan di balik ku harata di bibita Wahai wahai asik Bos. kurada ayah apa jungjunang loba nu mogok karena hati jadi riweuh ayah Ibu Hajah Meli kaditu kumaha bos Ihsan kadieu kumaha Hasil kumaha. kasadayana Neng Susi Susilawati sami bogona aji jadi yang alam patukang Bos Sugi pengalaman narembangan ratu kate hari tutunggolan dewati sorangan Bos. Kamalang dadai kakang ngokotin dahate molit
benang hilia kekalan kangen nebonga Godok kasaha cenah kula orang pangandara goreng atomannya godok kasatria yalindo Wilodang Shopping. Sama belak baik bos pendek Haji bos pendek hoyong mau bobohan deui datang kagenet datang ka bot pendi tamang tamina Wahai wahai bebok deh najalakan ngan ukur gening anak jadi lamunan antun teh kamalangkat deh di bebot dia wangi tapi ada sama lirek kaca ukun kakuring banget melihat bos pendek kapung mau are bobohan deui mual bobogohan deui wadul apana cinta useuh alah potos deui alah aya apa ketua RM Pantai Timur Pangandaran Pesena Kula bisa disambung deui potos cinta hese piumareunana soal cinta bos teu dipake kaulina mana geus maske hese dipisahkeun Bosugi aya
Bos Pendi Pangandaran aya kula Mola tetahan ning susi bisa kausap setan tapi lamun ape malam minggu kota arti taraso daek diganggu kamu lamun gerangan jan apakah ucap eleh kapaksa titah balik isuk-isuk tapi amun boga kabogoh jujur aya Neng Susi anu sanggup agiu apa na heran aku jawab moal kabur tapi lamun kabogoh setengah hati ukur datang ewon geus datang anu malirik aji sakedekat sedikit selasa kabarat nyangka berilin no digariha mon emot lampak katukang urang dilajeng daun iris aji ngeriling di cara pikir bos Sugi amun uti oleh mamah pat di cara rasa mamah nok ayah atete tedaek paler mamah nok sebalang kanorek mola tetep dada aya mamah nok malah buru dipisah sabar Burung di pesona hati kuring manok pamugara malah benar ibu bodoh alah daun diri saksi nong empok kecok doh panutan diantosan di pareto daun hiri kemana umyang karone aya bos Sugi kaendahan om asli ayana di sisi empang panutan imo bahasa kuringan tengah nyawa doh waktu mitin hati jadi koncewa ngabibita angasale daun hiris sisi gawi aduh ampun ampun cili tak dirat temenani pungki berapati aya mamah nok anu mana kula abita waleh ikhtiar mamano ganean solaya panotan tampil
sekolah padat patoman Oh alah iya. katingaren abah jungjuna wong bagut katih tekane Oh alah iya. eleng-eleng mangka eleng domengka nebome ala mamah nokson kapayun dan apa jangan nuai mamah nok ayah raka tanya pengawasan cakir gede balolo tibane miri wis kesandi ditinggal kaletik male jangan ora kono sakola pacara patrama gak dengar rena gak dengar wabatus kasih tekane kanyal tore rawang aya apa na erna golean ta kembang koya nanti Allah iya bosugi Alah iya. tole tole Simbong jaluk duit arek duit angeran dok nyelang wae karo kancan jelas sipun budak ompong melas silet ora kawa duit asatrio nyelang bae karo kancan anak putri temoron ning anak putri dalai putrine sing ayu rupane asik Granting abang tilase deyo kata Dijama berjuang berjuang Sore kelingan anak lanang Bita openi asale Ngedekan Jarene wis mangan Katurut Sedi gadang Piye ninggal aja-aja Deres
ora demen budak ompo ora urut alah alah dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati di tengah sawah tangkalan amang tangkal are-arean tosok lele kanok keresusan orang olah kaharean neng Aya di mana neng bawel ayah neng olaga budak ompo awas awas asik asik Lagu heula memeh tak cai. awas asik asik eneng maka eling demika ning bumi alam dan bawa wayangan baik takkan saya pangawasang litut kali kedodol banyu milik dan soten atine bulan balera jalur gunung sakulan banjara patrama kadingere wong bagus kasih tekane ari rawang pacen ari kalintang kambang boyan wis lawas ketemu maneh cedak ketemu maneh cedak neng bawel aya neng bawel anu mana
asik asik Jeung apela seri Kemaro Nabar Kemau bodas Nabaro Kanu hebo Nabi Kanu awas ati uas Kamau orang jeung dahlia Dina dahan ngerangan Urang ulah pasalia Dina bidang